Ade sa terjaga hati, terjaga zohir batin, terjaga jasad, terjaga ruh, terjaga hati. Saya nggak napi jasad tergantung hati. Lamun solah hati de dengki de anu, solah wahawak selapu. Nggih. Yang pekemben buah pisang. Ieu darah niki. Penawar konsumsi buah pisang ada yang sehat zohir batin. Napi pisang pantang iri, sombong dan angkuh. Malah lu beli bareh jak. Ak lalu doang beli sarit tu ni, na sejang tu ni. Ak mokur belosor, bekakan punti tu ni. Pisang sebagai renungan. Nabi pisang pantang iri, sombong dan angkuh. Ngelapor ampura tuan guru tiang sakanakan marak apa arak nggih iya entan semeton nak paling beliin mau makin tiang anak ke keluik mau bokur pindah bayi pemantok tanah niki penanduk senu ben lain harta tambah lain sabelambahan ben tetambah ben belambah mau tiang dek bani mau makin mepet wang anu leah doang wangkah karen bedui ukura isi entan semeton au basen dato mana jauh oleh air mau tepesan meneman oleh le jalan tepesan suruh aknya datang datang balik tepanggil mesti datok tu tombok tuan guru tu tombok legar jadah nguni nangan oh wan lalu babarak wani nani jak tagoro kuasi tuan guru ni kan tak tagoro kuan nani jak si tuan guru. Akhirnya Nabi sami coba demen menghadap jok tuan guru ternyata daton ni kindak marah daton ni ke tombok den sili den menggah anu kenak basin ni bate tebe dengan bate bapak ibu bate kata cara lain ni ke kan bate memang belik bate zaman lain ni ke ni bina marah ukuran bataku makin bate zaman lain tiang masih balik masih kadu bate lain ni ke kelana tu masih balik ni ke balen almarhumah nak tuan nggih masih bate kata jangan kemakin dia robah-robahan paling tetempelan plester doang batu kata batu hak akhir dengan niki tang tebe dengan batu kata isi tuan guru ni batu mu jauh unjuk peraya bahasa tuan guru kan lagu nenek bente kan bahasa dato tombok berembe kentan tuan guru lembah bande nampura bande nentan nenek bente kan mum kasar no ajong berajong meni mum kasar lagu bande nentan tersurun bande bate kata sekek yang tatung juk peraya akhir nggih muni mun bande bate ni berangkat demen sogol balen saja bate sire berat bate ni demen datang perempatan Penaban sire berat demen datang Tenganan sire berat pas demen datang jurang Gronong den kasak langsung ketetar meniki tanggat isi batu sekek demen martokol di kita tokol tanggat si batu sekek niki mun berbalik arah borong entun jurang Gronong mun tulak seren tulak sere mesang seren tulak sere mesang tulak borong unjuk perayu demen setengah entah Tenganan wah mesang malik kek tulak juk perayu lon tersilik sedang guru demen datang liwat Tenganan sere berat menujan den ieu teh jauh nih mun tulak jauh langsung menghadap juk tuan guru assalamualaikum waalaikumsalam kekarum tulak bahasa dato langsung ampura tuan guru bate niki ndek tangkasa baru datang jurang Gronong tiang keteter isi batu demek tulak jasirin deang demek tulak jasirin mesa Nabi basen tuan guru baru un batu doang mum lembah baru un batu doang mum bande ndek mam kasak datang peraya mau apa lagi entah nak semeton kalau ulang bait ye caren daton
Ndek langsung ke sidang, ndek langsung tempuh marak baru. Tebengan ibarat lamun wah bata sekek ndem kasak datang peraya, mu apa lagi tanah semetol maka loy membait ya yang tebandean yang telembah lema akhirat ini maka sejengkelak doang pitu rampi bumi datang bawa. Ibu nyarak petulah aku nengki dah lah niki ya jam pira Pak? Nah Bapak Ibu ya. Nah niki sami jamaah den mampu den wah mara baru niki terjadi hal samara baru tapi pelajaran niki gambaran ieu entan contohan si beliau memaknai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sami jamaah yang kami muliakan hormati, embembe tao tiang pelunggum sami ya tertimpa kehinaan lamun ndek solah hubungan dait Allah, ndek solah hubungan dait sesama manusia. Jadi nende sekedar pelunggum tiang rungu diri ibadah nggih lagu aden pelunggum tiang tahu solah nggih. Nah tahu solah hubungan dait sama tonja lewat kesempatan niki sila pelunggum tiang ade saling ampun maaf Bu at saling maafan nggih memang memberikan maaf nike suatu hal yang sulit lit yang pelunggum anu selapu apa atau terbait berbeda kama apa anu nggih sampin terbait ani ini toma apa sampin terpaling wah ini nggih memang berat namun jauh lebih mulia di saat pelunggum tiang tahu bebeng maaf. Memberikan maaf memang berat, at ending maaf memang sulit, tapi jauh lebih mulia di saat pelunggum tiang memberikan maaf. Nggih insyaallah semua niki akan terbalas kelak di yaumil akhir. Nggih apapun niki sami jamaah tiang pelunggum sami selesai Ramadan niki puasa tiang pelunggum berakhir lagu nendek tengkah puasa nggih nendek tengkah puasa Nabi lisan aden puasa aden tetap terjaga nggih ime aden tetap puasa daripada merampas mengambil yang bukan hak tiang pelunggum karena Nabi karena didikan baru pertama khasyah iya tante sampean si sehadenan takut dan takwa. Artin takut ditaat ini terjaga, terpelihara, mempuasakan. Ramadan boleh saja selesai, namun pelunggum tiang ada tetap puasa. Puasa ime dari merampas yang bukan milik pelunggum tiang. Puasa naik dari melangkah dari tahu sandik solah ndik tereda. Puasa lisan menjaga ucapan-ucapan sasogol lelek lidah. Ika puasa. Nah, lamun wah terjadi hal samara baru, maka pelunggum tiang yat saling ampun maaf. Atridean, eng menuk berat, anu luwe soal, nggih, baren sampun terjadi no. Inen sampi det amun sampi no mun paling, mu ana akan niki masih nade, mun piasi sepidol, anya mensolah-solah. Lemak liti baitan malik kunin malik berempintan ande sakit baduk kena balik ande tak tahu mapan wah ande kan ande tak tahu mapan kan samping mun balik mun tiang pelingim ande tak tahu mapan kira-kira tahu mapan ande no kan nah lagu tersuruh tiang pelungguman lemak terganti yakin bahwa semua nikah ande nak datang ending maaf apa lagu dengan syarat tuh nih harus nak petula akan judul sampi kuning nggih nah niki sami jamaah jadi tiang pelunggum sami lewat kesempatan niki puasakan di Ramadan berakhir tapi tiang pelunggum adip tetap puasa ieu keneuan baru rasa takut tiang pelunggum kepada Allah terjaga lisan terpelihara nggih daripada nabi tatuah pelih nabi tatuah salah
nikeun tat ngiring saling memaafkan. Paham? Sila pelunggum sami saling ridaan di semeton jari. Aden sak bersih. Nendek seoyang doang topat lagu atit masih perikak. Nggih? Aden sak bersih sebersih. Nggih? Terlepas dari apa? Terlepas dari hati niki, terpelihara dia, terjaga dia daripada napi baru niki, daripada dengki, daripada napiaran hasad, telonati, terjaga. Nggih, lepas hati niki. Nggih? Terlepas hati niki qalbuh. Lepas hati niki dari napi. Fayukhraju minhul adawata. Terlepas dari hati niki memiliki rasa dendam jok dengan lain. Bersihkan. Yang berusaha itu berat memang tahun doang tersebut lagu nu sulit nggih, bersihkan. Nenek napiaran niki ingetan malik tiang pelunggum tetemandikan si Nabi segala bentuk entah tuah terzalimi si dengan nenek ingetan malik. Adet nek napi ndek timbul rasa dendam dan ingin membalas. Nggih, bersihkan. Dengan apa sami jamaah? Ade terpelihara baru nih ke wa yaj'aluhu masgulan bi dzikrillah. Sibukkan lisan dan hati ini berzikir kepada Allah. Demet melengu-lengu ndek keruan tadah zikir selawat tasbih. Demen terbayang antara zikir selawat tasbih. Adet ndek menyimpan dendam, adet ndek bergores di dalam hati ini ke dendam kepada orang lain. Nggih. Yang pelunggum sami lupakan jasa baik pelunggum terhadap orang lain. Yang harus kita ingat jasa baiknya orang kepada pelunggum dia. Tahu kira-kira? Lupaan jasa nenek lema mau terus yang pelunggum samimu isit pesakit dengan kamu nani nih wong tak jari dengan ingat-ingat nenek lupa kah? Aku mau mangan lain ni lah ni denaran tam tahu balas jasa kamu ni tunjuk dengan musiaran kan lain ni aku ton mangan mu nani nenek jari mau terus meninta noak ni nah kan ini aden sak terjaga nenek pesakit dengan ni sih hal-hal samara baru jadi terjaga hati. Terus Nabi Malik pelunggum tiang ni kita bebasan hati, bersihkan daripada hasad, daripada dengki atas nikmat orang. Nggih? Nendet dengkian telonatian dengan nggih? Kemben sami wal hasad al ikhwan. Nendet telonatian dengan saudara, tetangga, sahabat, ipar jari, pisak jari, semeton jari, nenek dengkian. Nggih, nenek telonati. Ibu? Dengan cet balik, ini sakit tian. Dengan pasang keramik terasan, niup palang. Dengan beli motor, niup enggak tengsi. Nggih, na'udzu. Ada sak nenek pelunggum tiang, nenek jari SMS. Nabi SMS niki senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nu tanden an bekarat wae ate nu dengki. Susah melihat orang senang baru-baru. Tin nu dealer atungan motor. Ayo beli motor nih. Nia uyang, nia bangkrut, dia mentele mata tanggen beli motor. Nenek no senang, susah melihat orang senang, atau senang melihat orang susah. Nia no baru wan keresor tu, ada yang kodoh aneh, ni cemohon berkopo kan. Hati-hati jaga. Ye tujuan lebaran, ye tujuan tatau patat. Aden sak kebersihan hati daripada hasad. Sengan kami terakhir. Kanda Nabi ya Bapak. Bahasa Nabi al-hasad. Haaran talon hati, haaran dengki niki
yakulul hasanat, ia jari kaken pegawaian solah talon ate dengki sewot ngepot bandeh heler talu akal. Lamun wah dengan niki telonati, lamun dengan niki dengki mben kebaikannya dimakan. Den bina marantan Nabi kama takulun narul hatab, den bina marantan kayu geruk tipa api. Ya ruan pahalem marak daun geruk satipa api niki. Lamun kembe, lamun dek tahu teketeh sifat dengki, dek tahu teketeh SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang beli kulkas sakit berot dia. Hak mula je alhamdulillah aneh tahun beli kulkas lemak arak le tendeng es ndek jangan ndek beli aneh tahun aneh barang kerisa balik ke jauh lain menantu bayi anak itu luar negeri tu Malaysia bau aneh kerisa teras bau keramik cemoh hak mula alhamdulillah ke jauh lain pete aneh tahun hang meriri-riri ni ada men datang dengan beli mobil palang terjauh jauh ke puskesmas dah datang ambulans weng oh ni terjauh je terperiksa-riksa anu solah darah apa ni nama ni anu delik balik no baru tetangga beli mobil lu ni sakit nenek jangan kebak tetangga beli mobil mu itu tempus hamula cemoh alhamdulillah aneh ketujuan sak tahu beli mobil aneh arak jangan papa sekali bayar arak musibah arak ya jari jemput ya lalu selungsur tuan guru ande nak menu milu cemoh ibu lengek ni ke ya jari kakan amal kakan amal hati-hati ya ampun yang pelonggom sami berembentak nyering sila lewat Ramadan lewat kesempatan niki pelonggom tiang napisit jaga atit adet genem-genem daran buah karing pira karing siwak menit apa jam 10 itu tuh aneh jam 10 nggih sepakat atau sampai gale mai sanggup pelingim sanggup tiang ngekole nom pirang kato siwak menit pelonggom tiang harus mendereng yak ngaturan jok pelungguh lamun marah menika keadaan baru melit luik-luik makan buah ibu melit luik-luik makan buah bapak buah pertama pisang wikan pisang luik lulun punti niki mau jualan doang badek di muah darah adesa terjaga hati terjaga zohir batin terjaga jasad terjaga ruh terjaga hati saya nggak nabi jasad tergantung hati lamun solah hati ndek dengki ndek anu solah wahawak selapu yang pekemben buah pisang iya darah niki penawar konsumsi buah pisang ada yang sehat zohir batin nabi pisang pantang iri sombong dan angkuh malah lu beli bareh jak ak lalu doang beli sarit tu ni na sejang tu ni ak mokur belosor bekakan punti tu ni pisang sebagai renungan nabi pisang pantang iri sombong dan angkuh no solah wahatit paham nggih kok bisa nggih. Nah, sabaru niki wa'lam ketahuilah annal hasad minal amradil azimah minal qulub bahwa penyakit-penyakit baru lebih-lebih dengki sombong angku niki takabur niki adalah penyakit sangat berbahaya di dalam hati. Berembintan adin sasolah berembintan agun bagus luik-luik daran mentimun temun wikan temun nalat tanpa ada niki jam temun gantung no mentimun nabi mentimun menuntut ilmu nggih
tidak banyak melamun. Ngaji adin sholah jiwa raga, menuntut ilmu daran mentimun, nendek banyak melamun, momot bayi melengu-lengu tu balik ngorek-ngorek stres. Paham? Nggih. Nah, jadi sami jamaah yang kami muliakan dan hormati, iya ampuh pelunggum tiang. Terakhir adalah kita makan buah sirsa. Buah sirsa. Wika namaran buah sirsa? Buah sirsa niki. Nggih, buah sirsa pelunggum tiang makan silaturahim, satukan yang retak. Nggih, silaturahim, satukan yang sarta-reta sak putus-putus baru niki sila satukan kembali. Nggih, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, saya ngaku diri beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyasir rahimah, hendaklah dia menyambung hubungan silaturahim. Perlu daran buah sirsa, silaturahim, satukan yang retak. Sudahlah pelunggum tiang ngiring, saling menghargai, saling mencintai, kerukunan, keutuhan ngiring. Tiang pelunggum sami dawak, sudah waktunya tiang pelunggum berbeda tapi tetap bergandengan tangan. Cukup sudah konflik-konflik niki. Nggih, nenek sekadi-kadi pelunggum tiang konflik. Lema tahun 2024 pemilihan, beda partai konflik, ndek saling kewa. Beda pilihan bupati, ndek saling kewa. Beda pilihan kades, ndek saling sapa. Cukup sudah. Nggih, boleh pelunggum tiang berbeda ngiring, tapi tetap bergandengan tangan bersama, jaga kerukunan, keutuhan di dalam bertetangga, di dalam bermasyarakat. Itulah makna halal bihalal. Nggih, Ibu ya jaga. Nggih, yang pelunggum sami satu dengan yang lain. Boleh berbeda organisasi, boleh berbeda partai ngiring, tapi nendek ia sebab ya saling temuri, nendek ia sebab ya saling hina, nendek ia sebab ya saling cela. Namun berbeda, tiang pelunggum baru boleh berbeda, namun terus bergandengan tangan untuk menyongsong hari yang lebih baik lagi. Nikalah makna daripada halal bihalal. Mudah-mudahan apa yang tiang sampaikan niki bermanfaat untuk dewek pribadi dan kita semua. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang tiang sampaikan yang kurang berkenan, kurang bagus, kurang baik, lek daraga pelunggum sami kurang tan terima, kurang tan kayunan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dewek tidak ada tergores di dalam hati niat ingin menyinggung satu dengan yang lain, namun nikah adalah dalam ranah pelunggum tiang saling peringat. Adik beriuk-riuk selamat lik dunia sampai datang akhirat. Adik beriuk-riuk tegal ayat sabaru, duribat alaihimud dhillatu ainama thukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Adik solah, adik utuh, kuat hubungan dengan Allah dan kuat hubungan terjaga dengan sesama manusia. Sekian dan terima kasih dewek sampaikan juk raga pelungguh mungkin niki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At ngiring pelunggum tiang bersyafaah, ngiring pelunggum tiang ngater ojok keluarga, terutama pangeran inak mami dengan toa rembe-rembe kemai isid bebuka wi lagu ndek barang de dengan toa kurang hidup berembe-rembe kemewah memkalak kanduk jelu lebaran niki, lebaran topat niki, ndek narak dengan toa lek samping dinarak ina, dinarak mami kurang lagu di saat barang makin wan tak di arak berembintat ngiring ngater bersyafa. Mudah-mudahan almarhum almarhumah keluarga kita sesampun meninggal dunia mendapatkan tempat yang baik, yang istimewa di sisi Allah Ta'ala. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syai'un lillahi lahumul
Al-Fatihah. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من لدن آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة. على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. Ngiring beriuk-beriuk baca ayat kursi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma bis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'im, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultan. Allahumma shalli shalatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhal